हेलो दोस्तों निरमा वाशिंग पाउडारर एटा इंटारेस्टिंग कहानी आछे। निरमा वाशिंग पाउडार 1970 सनत करशन भाई पाटेले बहुतो परीक्षा और कष्टर अंतत बनाई तुलिसिल आरु तेओ एई पाउडारतो निजर घरते बनाइसिल आरु तेओ निजे साइकेलत गई एई पाउडारतो बिक्रिओ करिसिल। तेओ जेतिया निरमा पाउडार उलियाइसिल तेतिया टाइड एक्सेल एबिलाक कोम्पानी बहुत बेसी पपुलार आसिल आरु हेयेहे तेओ एबिलाक कोम्पानीर लगत कम्पिटिशन करिबोलै टीवी रेडिओ आदिबरत एटा एडभार्टाइजमेन्ट चलाबोलै आरम्भ करिसिल आरु सबकी पसंद निरमा এই এডভাৰ্টাইজমেন্টটো মানুহৰ মাজত ইমানেই বেছি পপুলাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে নিৰ্মা পাউডাৰৰ বিক্ৰী বাঢ়ি গৈয়ে থাকিল। নিৰ্মা নামটো কৰছন ভাই পেটেলে তেওঁৰ ছোৱালীৰ স্মৃতিত ৰাখিছিল কাৰণ তেওঁৰ ছোৱালীৰ এটা কাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছিল। টিভি নাইবা ৰেডিঅ'ত শুনা ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মা এই গানটো কাৰ এতিয়াও মনত আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোক ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।